Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guru amin sabab sa kaya muntai nami agyang ko to kaya nibateo mga murid si sa Umul Qura si sa Madina na keberampangan kami sa agyang ko to mas alairan sa agyang ko to salaf salakaw mana niyan hindi manaw na agyang ko to pagaritan no isa na malungar kami liwanagi ato na mana agyang kaya salaf at ayay nip mana niyan sa agyang ko to salaf na takadum gitu yung nagamiron sa malungar kami bagi sa rayagan ato na mapmaman agyang kanan salaf. Naging kaya pembetulan niyo sa salaf. Hoy. Dapat tayo plus ba tiro ginawa niyo? Yung salaf. Dia nga salaf nakatawag ano tunay titulugan yan. Maanahu fil lugha. Tunay mana salaf si sa lugha. Ha? Ay mana salaf si sa lugha at-taqaddum. Miyuna. So miyuna. Hoy. Bada ismul juma'. Dito ba? Dito ba? Oto. Hoy. As-salaf ay mana niya sa lugha na at-taqaddum. Miyuna. Para tak betulan lagi dengan salafi. Mau makapagilira tayo, iba kami yun na. Baka may pinagumya ko na. Kaya nga salaf, naama yan. Hanggang pakayaan na makasusunod ang mga firqa bala. Kaan na miyaw na mga firqa, mga manusya, dito po Allah Ta'ala. Lagi-lagi ang mga siya. Ito na ikatawag niya po mga siya. Babay ni bago firqa. Andang-andangin niya firqa. Kaya pakapanagip po lagi nga siya. Nasi ini sabab po Allah Ta'ala kaya kini Abdullah bin Sabah. Na andam ya kung si Abdullah bin Sabah. Basagi nga masatan naman to. Basi kumasa umanok stan. Sidna kay kumasa Ali bin Abi Talib. Masa mga sahabas. Salaf penuto. Salaf ada deg. Salaf ada deg. Miyaw na. Owan. Nanto na pinimiyaw ko na mga kon. Firka mga deg. Lagi do mga kadariya. Aya buwa yung mga paratiran si kung mga kadar na palayan deg. Miyaw nanan kami dibitanan ukwan Ali radhiyallahu anhu dibitanan Imam Abu Hanifa dibitanan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mga sahaba dibitinan lagi nga mga firqa mga dalla miyaw na mga salaf ama sid ay nakalumukan din mga mga sahaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Gina na pakaisya ka, yan di ako pinanan. Yung tatiye na salaf, so isa ko mga pagirya na inipmaneran sa giyang utama na salaf na takadum. Mana na tigin na miyaw na. Yung karibat na giyang tatiye na laido piya kapag gino na giyang mga Shia antakan tunaw nusa na grupo. At tigira importante na miyaw na. Kapakaibetuan na kapaibetu sa salaf. Yito ini sembagyan nun. Kung sa kuro pa man sembag. Dia kung katawan o git ino niya natuki sembag. Ino mga di pagmaan niyan sa sikrito sutito man o salaf. O anta ka din yang katawan sumana o salaf ay nung katawan na luga. Ino inipmana niya numbu na luga. Isas ka na naman di mga di upama. Si isa yung hindi Arab. Salaf. Ino inipmana niya na luga. Lain ibarat na ame kagumini raw ko fiqh ato na maana fiqh. Dapat maana fiqh. Maana fiqh na al-fahm. Al-ilm. Na akan wagi ang ilm, ilmu wa maana fiqh basi ikul lugha. Babe ibarat yan na ya ka reg. Kapag aturo na mathematics na mapit ko fiqh. So engineer, alaw na ilm. Sebutan. Na gito fiqh na adna maana niya na istilah o mga ulama asiko kaya useran kaya maneran. Nagyuti kailangan na pagkarain ko mga tao. Istilah. Lagi yung kanan ng salaf. Na adna istilahanan. Uy, maana niya na takadum si ikuluga. Ugay na adna istilah yan asiko kiyap maneron o mga ulama. Ato na ipaman na ini-define rin sa giyang utama na salaf. Yung kaya kitab من السلفيون ولماذا يخافون السلفية تعرف دكتور عبد العزيز
Abdul Aziz bin Nara Al-Uthaybi. Ini mana sagiang kay salaf na hum ahlul qurunil fadilah allati wasafaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil khair wa huwa ala ra'sihim. Ayun ini man yung ayaw ko naman na salaf nasiran sumiyaw na amasa amapia amasa bintu ganu Rasulullah amapia amasa al-fadilah ay pamana inaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam bil khair mapia anan amasa wa huwa ala rasim ay ulu aliran Rasul sallallahu alaihi wasallam mi ali hadisati Rasulullah fi sahihima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ay mana niyan na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mapia mga tao nagyang kaitigyan na masa akin thumma alladhina yalunahum na pagkatutugop man na masa ay man na mapia penuto amasa tigin thumma alladhina yalunahum na sumasa pagkatundugon ay man sagyang utama sa Rasulullah nagyuti mapia amasa nagyuti salaf tigpun Rasulullah siku hadisu Ibn Imran bin Husain rawal Bukhari wa Muslim atigin na khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ay tigin mapia ummah si ay mapia tigin na ummah mapia ko ummatakan nagyang kay tigin na masakan thumma alladhina yalunahum supman tigin supang talundukiran thumma alladhina yalunahum supman tigin supang makatalunduk tamsa tigin na thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wala yastashhadun wa yakhununa wala yu'tamanun wa yanzuruna wala yufun wa yadhhar fihim as-saman. Ini tunugin sa iyang hadis apa kataling magyang koto masa na sa iyang koto masar kanu ang mga tao pagataw adi saksi mababaya saksi anaba di pakasaksiin mababaya saksi wana dan aba pakasaksiin na di mababaya saksi wa yakhununa wala yu'tamanun di mangakal ang mga tao adi kes bangasa sarigan wa yanzuruna wala yufun yang uta dira ni pamramis na dira ni ituman wa yadhar fi musamaman mailang kira nagyang uta pangalairan ni lawas gina ay mana niya nagyang uta ino sa Rasulullah nagitu tigyan ni salaf ito sa Rasulullah sa mga sahaba niya na as-salafiyya tigyan siya ma as-salafiyya to hiya al-kitab wa sunnah bi fahmi salaf ay as-salafiyya na tigyan sa kanyan sa Quran na sunnah siko kaya sabuton ng mga salafus salih tayo may sabuton sa mga sahaba naginip doon salafiyya okay, wasalafiyya hiya nahju tariq al-amsal lagi tigini mapi alala so kaya sabuto ng mga sahaba ko Quran ako sugo sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salafi nagyuto man ja'ala min rasulillahi qudwatahu wa fahima al-islam an tariqi sahabatil kiram nagyuto tigin subyalo niyan sa Rasulullah aqudwan yan ayan yan ladiwan na perawatan so Rasulullah si kudina di kapagama si iko kaya sabutan yan ko agama Islam makanggulalan si iko mga sahaban yan so kaya sabuton ng mga sahaba nagyuto tigil ito sa salaf aya maana na aya salaf katimbelian nagyuto sa mga tao aya iran pagukitan agama iran iran na sa Quran agu sa sunnah si kaya sabuton ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan ang ipintun sa salaf hindi tanong po gira ay salaf na takadum na sa jamiyaw na salaf di an istilah ng mga ulama sa kiyawsairan sa salaf yang utop na mialoy tigira na kitab tigira na kafa tafriqan lil umma bismi salaf ayuto ko na kitab inusarian mialam na to tigira na kiatangkan din akyong para ko umma misaw sagyang kaya ingaran na salaf na ini surat ko numa isa ko ulama kung sa Saudi ay paman na tiyakam sa to na iniliak nagyang kanan na kuman kitab amiakas sembag saging kana na kitab asimbaganan Dr. Abdullah Hussein Al-Mawjan atigyan Rad Shamil ala Umar Kamil kita alif pronunciasi Umar Kamil suka punya na tingno ta bismillahirrahmanirrahim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha laman kita itu ayan ni pana ni puun nagyang kotwa ti Allah subhanahu wa ta'ala baka no tigyan paminasa sa lupa si ko Orian
o kia pi peronullah kia peronullah subhanahu wa ta'ala. Lama yang kota kitab ana naqdu ilmi mawsul li kitab Dr. Umar Abdullah Kamil al-mawsum kafa tafriqan lil umma bismi salaf wa huwa al-kitab alladhi za'ama annahu munaqasha ilmiya li kitab Dr. Safar Hawali naqd madhhab al-ashara fil aqidah. Mi sembeg nanan yang kanan kita kitab mi pantag sa giang kanan giang ota inusara kitab lama na giang ka isaw na ita ta'arif yanun mi pantag sa giang kai madhab wa ahlu sunnah artinya kiyasan saya bayan min ahli bayanu man hum ahlu sunnah. افتتح دكتور عمر هذا المبحث بكلام سبكي الأشعري شارحا عقيدة ابن الحجر وجعل أهل السنة ثلاثة طوائف. Pamana si Umar Kamil ana tigina su ahlus sunnah nabili ni tigina tlo ka grupo ahlul hadith ahlul nadar al aqli ahlul wizdan wal kashf tlo tigina na grupo na ini sembilan agian utamia sumimbag sagian kanan kitab na ini simbagin si Dr. Umar Kamil atigino na wa naqulu lahu ya Dr. Umar ahakadha yakunu istidlaluka ala musamma ahli sunnah abielo nga tigin su ahli sunnah atigin tawaifun thalathat lo tigin na grupo ila managian kaya ta'arifu Umar Kamil siku kitabin gian kaya ditiro na tafriqan lil ummah kafa tafriq lil bismi salaf tigin to ibarat tigin لو أن معتزليا أراد أن يثبت أن المعتزلة هم أهل الحق وأورد كلاما لأئمة المعتزلة وأن التشبيه هو الصواب فأورد كلاما لأئمة الرافضة ولو أكان هذا مقبولا عندك يا دكتور عمر لما نجي mana sampul ay pama sagia kaya pan begani sagia kaya kitab atitaron na pamana giang hoto kitab pamana yaman beli Dr. Umar atigin ibarat tigin semua Mu'tazili atigin nakabay napaka moyan niya nagyang koto Mu'tazila agaman yan hum ahlul haq asilan ni ahlul haq wa awrada kalaman li aimatil Mu'tazila napiangalin niya tigin na mga katuro Mu'tazila napturun ka gitu ni benar lain mo ito inalo yung ahlus sunnah napiangalin yung pa managit lo grupo panap miasmbag nagyang koto kitab gitu sabab amya maray na kesmo sa gyang tuwa salaf ada isumpa tangsan pipantag sagiang kayo pa man ya Saudi Arabia sagiang ko to agi sa kita mi alin yampan ya Saudi Arabia na sa inusira lili mo Allah subhanahu wa ta'ala sa so Nabiullah Ibrahim na ini pamangnin niya na Makkah sa rizkian Allah subhanahu wa ta'ala na tiyari mo Allah subhanahu wa ta'ala gyang uto pangnin yan mabuli gyang kaya Makkah al-Mukarramah na Saudi na limon Allah subhanahu wa ta'ala na kita tigin na umani tigin na gitu sama pa ino maka dede agi Saudi kasab sa kita do Nabiullah Ibrahim na bilaranan na nabayamanan yan na ifsiba pa na pamana giyang uta doa na ifsiba po tupin Allah subhanahu wa ta'ala giyang kaya pamana kasi siya pa Allah sa giyang kaya haramain ibta giyang kaya haramain giyang Makkah giyang Saudi Arabia na ayan dede to no pamana sa giyang kaya masaymanto na giyang kaya pamana mga deto sa masaymanto ibarat yan na deto sa Iran deto sa Pakistan deto sa giyang kaya mga dual al-Arab Urdun at nama di keswa giyang kaya pamaah Saudi Arabia maraya gini akeswa yan na kepenupunan na mga syirk ila masih kudap kau maging daulah Saudi kami akan di dalam makuburi sagian kanana derpa sabab sa upama na agi so akidah sagian ko tauras na mabibinasa na upama na ibtata sa berato kuan na ilang lagi mga bedara daulah Arab country Arab bagi yang uta tama sa dira ni mebelian sa masjid pakai ni ranso mga kanisa mga simbahan o aya deto pamana deto sa Saudi na lay de pamana gi ordo no gi Qatar apa-apa kanira sukang beli sa mga simbahan kepakakatahu no paman nagi Madinah di nagi Saudi Arabia sa mga simbahan nagiti sabab isa ilili mo Allah subhanahu wa ta'ala Saudi Arabia na isa sabab sa giyang kaya pamilya Saud uy adna karibatan nila sabab sa sira na manusia na isa sabab kira menu Allah subhanahu wa ta'ala sa kasih siapa wa aqidah wa Islam ahlus sunnah wal jamaah kaso syirk kapan ako to na tanto diniran apa na nanggilaan sa giyang kanana darpa
Jadi maraga sembag sagyang kanan apa mana di tanu diteron. Agi Saudi na san siya pa kumuna dato. Na pa di makaguna ko mga limon. Uy, di makaguna okay na. Sumipantag ko akida agama. Pinakamalaw na gyang kay akida na sapsipon na mas pagumano-manan ng Allah subhanahu wa ta'ala gyang utalimu yang ko oripan niya. Gitu bu kita kuan. Ilan na marayag. Sagyang ko tuwa ako sa anak, may pantag sagyang kanina napakais. Benap na pakais na.